Na svom mestu Ikonist. Na mašini čeka u plavom dresu, žute epolete su na ramenima. Šašić Salahaldina. Pred mašinom još Jastreb i Kanasta. Kao već pomenuti, potom Salahaldin, Boris Stevović, vremišni potomak Glava Kura i Stojane, bivše grlo Jovana Nikolića i Pulen Kolara. Salahaldin, Kanasta i Jastreb još pred mašinom. Jastreb treba da uđu u peticu, Kanasta u šesticu, Salahaldin u jedinicu. Ide Jastreb na svoje mesto, Kanasta šicarepom i treba da uđe u boks broj 6. Šicarepom svede. Salahaldin treba da uđe u jedinicu. I kada mu to nije bila jača strana, možda najbolje sa njim prolazio kada je start mašina u pitanju Luki Milojević. I ogoni se tamo. Salahaldin, Kanasta umeđu vremenu ulazi na svoje mesto u boks broj 6. Sreća za Salaha, pa su ostala grla mirna. Biće izgleda tamo prihvaćen za uvo, verovatno probio je mašinu Ragnarok, ali on je jedan od najprofesionalnijih grla. Oran za nadmetanje jeste, ali je dobro, vrlo dobar od prvog starta. Okrenut će ga sana, stavio je vizir peska. No, ta podloga njemu nije strana, obzirom da s uspehom dugi niz godina jaše u Kataru. Poveo je konjovodac Ragnaroka natrag. A sada ostali treba da ispoštuju Ragnaroka, kao što je ispoštovan Salahaldin. Iznova na svoje mjesto ide Ragnarok, očekujemo da Zoran Ivošević maltene momentalno po izlasku konjovodca, što se desilo. Sada pusti nadmetanje, Torino Hill, trka je puštena, daje dugačak dizgin Ragnaroku, Alberto Sana da izađe na čelo, ali čelo želi konj koji tako najbolje trči s te pozicije liderske, ali izneo se Ragnarok. Ništa od ovoga, ipak danas na njega ne liči. Sana se snašao, naravno Ragnarok se vraća u igru, Salahaldin vodi trku. Jastreb na drugoj poziciji. Treća pozicija za Kamenog Bilija. Na začelju je Kanasta, ispred nje Ragnarok, a Ikonist sa njegove desne strane. Na čelu Salahaldin čuva, a možda više i ne čuva prednost od nekih pola dužine, eventualno trećinu konjskog tela. Jastreb na drugoj poziciji, Ragnarok stiže do Jastreba. Ljubičevac Ikonist iznutra. Spolje je krenula Kanasta koja je obećavala poprilično dobro trčanje, ako je suditi po probnom. Na začelje pada Salahaldin. Nemam više snage za to. Nema ni jelana. Na čelu ove trke Jastreb. Drugačija pozicija. Jastreb je jurio Ragnaroka u prethodnom nadmetanju, a sada Ragnarok nakon svoje greške juri Jastreba. Perović protiv Sane, Sana protiv Perovića i iznutra Jastreb. Polja Ragnarok, ali nešto ranije izašao Jastreb na čelu u odnosu na prethodnu trku. Da li će sačuvati Perović predmet Ragnaroka? Drugi dosta daleko, ne odustaje, stiže s polja Ikonist sa Milojevićem. Jastreb, Ragnarok, Ikonist, Kanasta, Salahaldin
Poslednji ispred njega stalski krug Kamen i Bili.